ikaze nanone mu makuru agezweho nyuma y'uko DJ Toxic atawe muri yombi yewe akaba anafunzwe by'agateganyo. Kuri ubu hamenyekanye ibyaha akurikiweho. Bimwe mu byaha Shema Arnaud Deboshe wamenyekanye nka DJ Toxic akurikiranyweho ni ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo. Ibi byaha bifitanye isano n'impanuka DJ Toxic yakoze mu rukerera rwo kuri wa 20 Ukuboza 2025 ikagwamo umupolisi, ndetse n'ibiyobyabwenge byasanzwe iwe ubwo hakorwaga iperereza. Amakuru yizewe nuko hashobora kuba hari ibindi byaha uyu mugabo akurikiranyweho, gusa bizamenyekana yagejejwe imbere y'urukiko. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo y'111 riteganya ko umuntu wica undi bw'ububuraburyo, uburangare, ubushishozi buke, umwete muke, udakurikiza amabwiriza cyangwa ubundi buteshuke bwose ariko adafite umugambi wo kumwica abakoze icyaha. Umuntu uhamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ingingo ya 263 yo ivuga ko umuntu wese ufatanwa urya, unywa, witera, uhumeka cyangwa wisiga mu buryo ubwo ari bwo bwose ibiyobyabwenge bito cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo aba akoze icyaha. Umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukora ibi ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Byari biteganyijwe ko kuri wa 7 Mutarama 2026 aribwo DJ Toxic yari bushikirizwe urukiko akaburana ibyaha aregwa, ariko yaje kubisubika avuga ko atiteguye, bityo asaba ko yahabwa umwanya wo gutegura urubanza. Ibyaha 4 uyu mugabo akurikiranyweho ni ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeye ibiyobyabwenge. Akurikiranyweho kandi icyaha cyo guhunga amaze gukora cyangwa guteza impanuka no kwanga gusuzumisha icyuma gipima alcohol. Ibyaha akurikiranyweho byamenyekanye kuri uyu wa 7 Mutarama 2026 ubwo yitabaga urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. DJ Toxic agihamagarwa n'umucamanza nyuma yo gutanga imyirondoro ye mu buryo bwuzuye, yahise avuga ko atiteguye kuburana, ko atarazi ko aburana kuri iyo tariki. Nasabye ko yasubikirwa iburanisha akongererwa igihe cyo gutegura neza urubanza. Yunganiwe kandi n'abanyamategeko be babiri, nabo basabye ko bahabwa umwanya uhagije wo gutegura urubanza. Nyuma y'izo mpaka zombi, inteko y'umucamanza umwe n'umwanditsi yahise isubika urubanza ruzasubukurwa ku ya 14 Mutarama 2026. Nk'uko twabigarutseho kandi, DJ Toxic yatawe muri yombi ku ya 21 Ukuboza 2025 nyuma yo gufatirwa mu karere ka Karongi, aho bikekwa ko yari mu nzira ahunga nyuma yo gukora impanuka. Ngayo nguko ibyari bigezweho mu isi y'imyidagaduro. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Mwibuke kudukurikira umunsi ku munsi, ariko mutibagiwe gukanda subscribe, like ndetse na share. Imana ibarinde. Hasta la vista.